kuikalani na mwata ala amate kuvoa na pengine walote muo aileta usuvia muugata na indi muthinyani wa omonde twenda kunanisia bata wa siana muthimwa otontu ithiro twinanisia thini wa kana maundu ma kwiga ciumwa murumbe tuku twenda kuendea na umana yona siana nini itona kusuvi watane kana kaikese kwitha na thina wa kwiga ke mundu muima ko utenda kunenea screening kana kukunikilwa kwiga ne kana ukethia kana kwanza ile ilitenda bena thina ni wathini kiwatene yetu na daktari ethi wa aitutavia thina osu kana wema kwigwa kwa ciana kwera ni chao na kana ka kunikula matu tene kutona kutele siata nye nita wa Robert Mutuku na indi ethi wewe ne kulio tutumie kwa ile tukenda mwitano ambia na ndeto oiti. Karibu sana daktari otu hata karibu ingine ni wa kilungu cha oiti. Ni mogea bwana Robert. Isitwa ni Alex Mwanza, ni audiologist kana mtaalamu wa maundu makwigwa na balance ya mwe. Karibu sana daktari Alex. Na hindi tunambo likakunena ni seyulu wa screening ya siana ke mundu na kulile kulo yumende ni wa kunena ni kwigwe kula tuna inakuo na ananenga niengelekanyo mas mbia kana mutumio mwa ndiye bandu wa na endo kai yakoma amukiyate kwigwa thina tona ida waichao ni kuonywa hii kana thina osu ida waumie mathina maingi ma mwi ni maetawa ni kuonywa twisi ondo twisi kulingana na warnings kana utafiti ula wikitwe ni mubea wa wima wa mwi ila sudden kana kwethwa na sudden hearing loss twisa ume attribute directly kwa unywi lakini mabindani unywi mundu no toma ubaluka akatinwa pando mutwe alaba toma mbya nebo ba control ya kana ba usikite na udhokomi wa kwigwa kilekoni kwa hiyo mtu amemgati ni wateo mana kana ikembwa hiyo yayo kindu progressive chaende mundu wa kuende kudhowa ni ulauki kana cha karatu akethwa yayo coincidence kana o ila mukamba utumia ndeto ya takithete ukeseda yayo coincidence ya nithina wa indi ni wokite utela ito amembwa ita stroke kana coincidence ingine ikali manifestation ilapo ita ya hereditary factors kana utie wa thina wa kwigwa kwa witha kwenu wa imundu aina thina wa kwigwa na kuna opado no thina osu probability ya kwigwa na thina wa kwigwa. Asante unyani wo muthu twenene ya yulu wa ku screen to kenge kana twa matu nini ila tionene ya screening ni kwikana kana hata matu screening kana early newborn screening ni mubango withia wa katika uiti wa matu ni wa kuhakikisha kana siana sionde ila siasiawa kana siana ondo siana sienda au siwa na kusiani wana mawo katika kliniki na kukwata nzanzo ni mubango umwe wa kuhakikisha kana kaliana kana kuma wanani wako kena utoni wako kwigwa nundu kwigwa kwibata muno pena ni kwa kana nundu no kukuma na kudevelop kwa speech na language kana kuelewa kana kwambia kunena na kivyomo cha musia ikilake balosi aito mwana kwa kibata muno katika uwe kuyana kwa siana kwa kuna kiliuni wa kuhakikisha kana siana nisionekate ne na obi nani muonekate ne mbawe kwa kwigwa na intervention yako kana uiti wambe gwatene nondo ondo uiti wambe gwatene matokeo na rume mgame masio ilo asikana pengine vindani yako siawa kiukitona kwigwa kipendele kila kebwitina ni tunailaitije hii stage shonde ila mundu utaona kuaffectiwa kana utaona kuathirika ni maundu ama etaethi na wakwigwa siana ni muno either keibu ne inya kuwa mawo ala tuna wetie nundu wakwigwa either maya detectiwa kana maya oneka inya kaitwa ibindane yu na choke tu mitwasia event sionde siengito ne sia lo clinic ikathimwa na mbabe weight ikakwata weight tene kana mathina suma ikese kubeta makalika mwanani likanya mawo pema wo ala tutona kuita the commonest ile tuna kuapa ni syphilis
Syphilis ni kaswende Kiswahili. Alama to pass through sexual transmission. Na pia mawonge ma viruses tengete ta rubella kana German measles mukambi wa muthemba. So mukambi pia nutona kwete mathina ma kwewa kana. And most viral infection including ngombo no isieta mathina. Scope mathina su methwa makwatete inya wakana ni kwethwa matoma olika mwana ni na mwana akethwa na thina wa kwigwa. Nao kwa akana pengine kana no kasi yawe kio sawa na kaiwa mawo matona utuma kama o kasi yawa exposure ya mawo alama mawethi lolokoni o tasu na weta kana ala commoness siana ila sietwa na allergies kana kubinga na manyu niko dhaidwa na thina wa kuma mavia matu ndo wa blockages ndo matu makwate na manyu so manyu ma block makabate mathina ma matu na kana ku nzela mabiazu mamelela ane through matu na mapi ya momo ene ni toxic kana ni sumu kwa muthosu wa kwewa ukana kaende na kwethwa na thina wa kuma mavia matu pewezekano wa mapia sune meothocha muthosu wa kwewa kana kukaithwa na mathina ma kwewa on top of kutuma icho machako toketoneka toxins ila suma mabia ni kana sumu la mabia ni we affect kana we aviri muthosu wa kwewa ula we katika kotondene mawo langi nita okana kuwa meningitis kana kuwa meningitis ni wa ukasede ya ni uongo ni wa the inflamed kana wa alika infection ya bacteria uongo alika infection mathina asu ni makabaete pia thina wa kuigwa mwana o mauta alama eta kubyoba any infection chikana ne na kana kuka admitewa penda wa kana gwato nengwa kaka ikatocha mato ko mawo ni maingi wana ni mato na ikali including HIV wani wawili rowe common ndani yasa lato seni viral infection okay uni kuete mathina makoigwa kana na ondu aweta pengine musiai inyawa mwana kai clinic neza kasiwa ama wasunde na mo na binda ya kutele kaitele konesa kokana yuno kasi ya wakiwa na thina wa kwigwa o peo tula we side ya mathina suma manage na ula usia I mean genetic factors kana kendo kimete katika generation ni kana usiao ni wenu ukasema thina su ni wesila usiao ni wenu ukethia be mundu umau ti lazima ndo hiyo generation is yana ni kuma no hiyo ina generation bingi mama ona amote so trace my quit na so kendo dino pass wa in the genes kana katika ndakame ukasema ni chabikia o mwana wiombe kwa kiucha utiwa kebo nikitona kwete mathina makwigwa kusia wani muno kila tutona kwa device sei nundu wa ebindani yosia adi clinic nesa adi usia ya hospitali kana kedwa na mathina maki uima wa mwe kutoa hospitali na kai kuitwa nesa tweka utikebwa tu ikabiliana na mathina suma tona kwete kwa nundu mathina suma ingi member around that period kana keigu kusia wani na kasia wa immediately mwaka usu wambe mathina mangi matona kwiki kabau takusia wani kilate tie kovita kana kusia wakanoete ni uongone wo umea muno na kiwi kia affect ya kilate ta milestones kana ukwenda kwa kana stages sionde sindo ila either kunena kana kutembea milestone hizo siombe sia kana kwena ni si affect yawa ni uongo affect wa kana wake kenda kana bidane yosia na kunywa kila kiu cha kembwa aibu esu no issue inge kwa kana kasi yawa ila tweta scoring kana basiwa kana ka score hata kedwa ka score mbe esu no ila tweta red flag
kana kasia kateka biku esu no red flag mundu kana kateka biku ke very vulnerable na kwetwa ona omutha wa ko wota na mbo develop nesa ko ma de nani asu ko no a kukosa nzebe kusia wakateka biku kuumia kileko nila twita prolonged labor kana kwa meginda yasa ate intervention icho tumibokie intervention ya kwa kutemwa kana cesarean section ne kana kusobya kana kaya kaikathirike muno mundu bemo no usia kana lakini kasiawa keva lakini ke vegetative stage kana katetedia nundu kileko cha minie kwa nangika kwa kana kaisiawa ke kalemavu nundu wa ibinda yakwa unda yasabye muno kwa intervention yembwa is very important wona mundu kana kibeti kiyaona ke level ward pe la monitoring ya kana ke duke we makasisia heart rate ya kwana de iliata nikana makama kana kuke sawa kana kaisa mone la heart rate ya benduka ngo wa pasembo ni emergency operation kaunga metuke katane sadri kamno ili ni lame unenga time kibeti kesi ya kawaida lakini mona kitu no si ya kawaida ngo cesarean yuka na wenda ma monitor kana kuma bina suma kunoa ngo prolonged labor intervention ya kwatene kana wedo wa kubya hospitali nimbwa leo sio kwa kala kana nondo no si ya madina makoka one kutishi kuigo koka madina angi alama to na affect kumana na kile ko chethwa cha affect wani kukosa nzebe. Asante okwo kubibu nikanato dio mone bawithu lokala kana ke kwewe nondo tweze kuno bomwe kwikalele mingi muno nikutona otuma kana ka affect wa kwigula ukethia ko kazo yo wasya mwingi na yu yethi okwana ni kwa kono lazima kanenwa muno ne kana kewe kendo kemwe kiana kitumi kemwe kituma matuma vina nikelele mwingi na walikana wetina tunanene ye kiwango cha wasya kila mundu wa ile education kiwango kila wa ile education ni wasiola uteko umesya matu okwewa ukesabia education mbwane radio no moyengewa kana no moelewane lakini ila wedo wasya munene na wasebya yumwanena muikuelewana kana muikwatiania wesaidya isuni ishara kana wona nikana wasyo wekete mwini na wende na ngoma na wende na kwana ngoma na kwa kana kubeda abailio no ndo mana mundu wote kwa huyu mbwa uyo mesila nerve cells sio sawa na si atute katene matwe madela. Asante na ndiye museisia twina daktari Alex Mwanza twende na kunena nisia yulo wa kwigwa muthanyani wa mundi twina nisia thina wa kwigwa kwa ciana na indi benda bata wakana kwiki wa ukunikeli kamina usia wane kana kumanika kana niketha kena thina wa matutu aciokethia daktari ila itutavya yo bata wa kwika ukunikeliyo ni mwao na wailite kwikwata museia ilite kwikata ila kana kake ke ukunikelwa mato tukathibasa iru cioketheti. Inu ni Mutongoi TV. Kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwe mbevo na nota ukwiwe muutia nivesa kusongwa ukethia ona leunu kuema indi niwende vave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ni ukwata to nundu waku ni uswania aina wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situ sia wiyo nginya saa sita sia utuku kati vaa Mutongoi FM kwatanio ya Mukamba. Maisha ni lasima withe wimedho wisi utende ndia nenena ukwatitie yunya moto imeadha mukudhu athauki yume kiwanzani kuna somebody one top
Sema wetu. Naitoi nokutuma medho na ve mwanya tuile ya kuichachuo. Tia mwezi nyeni wa waiba. Ngaba na mazabwe wa chama kiba. Iyo mwema waiba. Tima Kalonzo, tunenge Kalonzo na timu nenga askali make. Ma waiba. Anu matonza kwetu chama make wa we na make kata. Fa mwanya waku ni muyenesa wakuweta hii. Jotrenziani ilamba ilu kanani tuwabotie makwini. We are going to change this country. We have what it takes as a nation. There is no reason why we cannot catch up with Singapore. Si Wakenya tuende Singapore. The example of Singapore, Ruto does not know Singapore is a city state. Hii mtu anatubeba ufala. Salucha na Mutongoi nikilawa kuambililia nginya wakatano kuambia saa 11 kufika saa 4 ya kioko. Ni fire si fire. Ni Salucha na Mutongoi. Vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wikwatie ebuso ya kusinda sindu sia lato munene tatu mota TV ilawe iwa kisanza sia QLED laptop onabisi wa sukulu kana rent ya numba sievo chaku kano kubinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash wiyose kilango ikwenda mundu wakwa maundu ni confirmed wa vinyi ya star ile itatu ile star kenda noti hash. Mukambani wese uimane udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, ukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambelile matuko miongole mwe wa Mwanza tu ikibwezi kuthenge na tumene kliniki kwa chula hospitali wa kele matuko miongole na imoto Mombasa changa mwe katika wa Cooperative Bank na KCB Bank oinge wa kele suya matuko miongole na imoto ikadhonzweni Ngomene Hotel duka namba 3 kuongithanisia na posta wakatatu matuko miongole na ile tu matiliko chambeo in kwa kingote matanisioni machangwa sei na kilele wakana matuko miongole na 3 ikikimamboni Victoria Hotel kuongithanisia na posta wakatano matuko miongole na anatu wote katika watazama Agrovet na Cecil Butchery Marikitu Likiloni Wamboka na wathandatu matuku miongole na 5 tuikambwiti na Wakanzi Supermarket kungethanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe ange tuthoke mobisini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imwe noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwe noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ivinda yukite yenda mundu wese undu wake na tumota skutangi nya tuk nisiukie si utumia mwaki wa stima na tio useo ukasoma utaalamu wo kondu wau sukulu wa Silver Hills Training College ni wo utongo etiendheni wa kusome vya ataalamu ma useo vya watu mota na ngalisia mwaki wa stima kana electric vehicle and motorcycle technology na undu ulamu useo vyu Silver Hills Training College yume musini wa Masako na wasani ni uendeye ukati ubundisie undu tuk ya stima iseobawa kamota ka stima skuta isululu nginyangalisia stima na alimoni ene utuika kumandhisia vasata China kulika wendeka uke na kibandi chakutu kosisitu nisia kuambia mwayumwe miei 3 nginya miei 6 na nitio kumandhia industrial attachment nena na Silver Hills Training College kwisila noti muonza ile 3 imwe 5 ile 5 imwe 5 kana wiyete maobisini maitu alame Masako ngolobani ya Sartaj Building ngoloba ya 5 pakubi na Massmart Supermarket lilikana woka Silver Hills Training College neti ukuola bisi kwa kilungu cha miongwe na yulu adhiana osa ibuso oyu twika mutaalamu wa electric vehicle and motorcycle technology va Silver Hills Training College. Inu ni Mutongoi TV.
Nino chaingi twende na ukwatiania thini wa kilungu cha uiti etha wene kulio tutumia kwisila ili tukenda imwe itano ambia na ndeto uiti twina Daktari Alex Mwanza twinanisia yulua thina wa kuigwa kwa ciana na muno ciana kwikwa screening kana ukunikili na indi daktari wena tuelezea yutuke bata wa kwikwa screening niki kana kekwe screening kasiawa pata wa ukunikili kana keka nini ni kumana kana ku kena thina wa kuigwa kana ke sawa mundu wa weka ukunikili tene wa mana kana kena thina na intervention kana uiti uyekwa tene kana gukatono tetheka kwa kuigwa na kunena tene mabinda maingi ciana tukaumana ciana thina wonena kana sikweigwa ciabika stage ya kunena kana school au ne kwa ciana ikola usiona na already kana kukenga keka sele nebinda nundo pesi mbila kaile omana utamuka tene kana kuigwa tene kana kiliko chako chambe yokwate tene kwa hiyo nikanaweza ya kile kwa je waki exposed tena na kana kukwatia kumana uneni na kuelewa lugha ya musei kwa no sio ukamana kana ku matuma koni maseo kana ne baiwe na saa nikana intervene tena niki nondo kana kukaselewa twasi kana ka vitu cha miaka 5 miaka 5 before miaka 5 niwe kile kwa kimba yake tono ulani no kana mbe yangi lakini kama vitu cha miaka 5 wesaidi anipe bina kana kukukwati wanawaekea mgani kaike wa hearing aids kana tolato machine protectors kwa hiyo waekea wa discover kana kena lina kwa hiyo tena miaka kama vitu hizo miaka 5 na uikeke wesaidi abe bina muno kana kukukwati lakini kone katene kana they no one katene na kaitele katene kama nao kunena tasiana ile ingi au kawaida within the timelines ilasi ya developmental milestones ya kana kuyana kwa kana kwa wadi ndesi ya Ulaya America UK mubango wikawa kila kana kasi wakati na unasibitali kakadimwa mato kana nikeigo nundu systems ya kwese dewe si advanced kana uitiwa mungo wembe yange wako kwito lakini teia tiele muno mundu nitunaamuki na leo mubango be strategic plan ila ya mubea wa uiti Kenya ya Ministry of Health strategic plan isu ina okunekiliosu unangetwe priority we said ya onaitu tona ku roll out kana ku implement mubango su screen siana kana kukunikela siana matu sienini wesele ya netwasi ya thina wa deafness katika Kenya hitu twena school mbinge sia deaf oila siana mbinge sia maskulu ne asu keka nisioneki yetene yembo asieba na kusela wakuwe saivi aneko kwa tumakana ku kaketo ulan sign language nondo kile kwa cha bingie kulani kana kumana kunena na language kwa tuke kwa utene mubango wasu twekete tene wisaidi ya nitwasi ya madinasu na several county hospitals ni siede twe siambera mubango wasu including Machakos County twina machine itono screen siana siasiao ukaseri ya kana kuwa na nekeiwa kana kaikwiwa au kilimo chukebo katika hospitali mbingi sia county au ewa mundu ena tashwish kana kake eideke okunga kaibiketie mwaka kana kasiawa nekeriwe na alama dina na maweta maudita kana kasiwe kateka biku kana kaina yellow kana nikawaye ka kwa manasari isu nilateta red flags ukana kesi leta maundu ne asunusyo katwa wakakadima ukamana nekeiwa kana kaikwewa mubango suwe bo katika those county hospitals nundwa siana taisu kulasi kwa routine lukasede kila kana kena sari kayuma kai discharge wa kana kaibutewa nikadimo mato kama nikakana ke sawa kana kai sawa au pebata mundu peko mwanenga kana ka future
nzeo ya kuinteract na handwa angi alame na normal hearing kawaida na kaidwa kena access ya opportunities tahalangi. Asante. Daktari twaitambia kwetambia kana kadima wata screening hizi ikawata screening ino likawa kwa kutumia kwa machine ile kutumika kudhima siana mundu tofauti na yala tutumia kudhima andwaima si iwango ile ila tuita objective test na ila tuita subjective test. Objective test ni sio hicho tumea kudhima siana mundu kana ka kayo tabia kanekegwe kakakuka kwani na koko kana kakabini ya bottom ila tutumia ya andwaima tundu ya kia mundu earphones kana headphones umwe awewe wasia bine ya bottom fulani na tuidito the heading inola wande pio mundu suwe lakini kana ndo tena communication hizo kwa tutumia mashine ila kakeke au inserts kana headphones otaisu sia kweki ya wasia so tweke ya wasia kwa salama tu pe tuna mtu ita electrodes tutini ya huo ba mtu ukesedi ani tu kukosa activity ya brain kana ya kilego akili the huo la wasia kwa weke ya wasia to electrode tu to sawa wasia na pia na twende katika mashine ni ikapik to apiki to ituma katika mashine unaona la curves katika mashine baya ondo siendete weke ya wasia uisisia baya na yumia report kana weke ya wasia kiwango ke ikavu silio wongelanga siliona kwa kwekia iwango tofauti sia wasia ni wama na bakana kibala ke kwikala nondo electrodes ni sio peak kana sio kosa kila kiwango cha brain activity kana cha akili kutokoma wewe ulawasia kwa hiyo ni choke translate ya na report ya kumya kana pasia kile matoma yake ni maseo kana tima sio kwa hiyo kingo yake bata kila kinge test lenge ikawa tunaita OAE kana auto acoustic emissions. Hii ni emissions kana kikama dizeni setada mudemba wa electrical activity suma akuto ila weke ya wasia so normal circumstances wana bateba wasia kuto ila tuetie hair cells siba katika cochlea ya kuto ndene sina electrical activity sumasia kwa ila weke ya wasia mundu ila electrical activity ya those nerve cells nisi tuma back to the machine na iona katika machine kana weke ya wasia mundu suno kwewa kwa hiyo ni choto tumeamo na mundu screening first step ya screening kwewa situita OAE na niki ndo kio tumewa kio last for only 1 minute ndatika mwato ile kana ile no amina owe kio kainda kuto uibine akayumya wasia kula wasia wabika kutundini kutukwe isu emissions isu masia kaitoma machine ne la machine yipik ya piki yona ni kana siebo kana siebo it's either they are present or absent na kwa kana ke kwa screening isu pengine ndina ya results siaona nekana nike kuiga kuli kwa sekana kana kutena thina wa kuiga kana siana nesisi la screening kadhaa na kumana nesa pio kana kana tena ondo na kwa ndesia Uingereza na Amerika ondo meka pe mwa ula umetu wa so nini uima wa matu kana kanzo ela ngame uima wa matu recommend it kana kasia wakadhima kwa sita wa screening na kena mi tatu kaikwa ela tuita diagnostic testing na kena mi ambato tuweka intervention kwa hiyo mwa weta 1036 kana formula 036 inamaanisha kasi hawa kana 136 moi wambe ika screening moi wakata tu confirm ilaita wa diagnostic testing na moi wa bamba tu ikanaka ikaselewe ngwana confirm ye by 6 month ika intervention ila niyo mbwa kena wana kiwango kindi ukasishondu wongela wasia ula ulika kuto nikana sede kana kwikegwe neza kwa libinda kana best practices nongi nasi apply nikana wizede kana ku kaina selewa ibindani la laide
Nikeli wakena de no su nikana kanini nikaupenge ni choke ikawa. Hearing aids kana roto na monisura last time. They can be kana no sikiwe kuma miezi tandatu. Au kana ke kanini. Nikana waki chekana kuni kewe. Ajabu ni kwamba kana guka embaka iko iluya. Wake kia. Kambe ya iluya. Ona konika oni asi nuzuna kaima mea tena. Kaima mea tena kuitumia nondo kesi nesesio tuma kewa. Huyu naka tena sio wisaidia kaisawa lakini wake yake wema wasia uliona kachangamuka. Kwa as early as possible hearing aids kana tunyamotu to telesia kwa bebata wa kwekia nikata kebe. Na embwa kaiteleka na poto akwekianza peila tunaitwa cochlear implantation. Kana iwe saidi anondo kutukwandene kwa dereki ebyo kana ila sibo pyo nesi atutekia si atutekaida no wau kana upego no usia wau yo pe kauke kia waka implant kana artificial implant ba yandi ne kutu ka kitita koke o replace ila cells si atutekie we saidi ane koke osa wasia na kaito makiliko okwe kile wana kia kwatene kana kukaitona kwega na ponena na kana kauke kwa cochlear implant isu niyo ke kuyana nayo kana ondo wende na kuyana eka senza nabyo mabina maingi kauka kia wandini kaibendwawa kauka indike kia wande lakini kaakanza nondo wa ile maintenance nikatoa nendo akaibendwa haya tutunge twa hearing aids no bendwa ila ya modi nondo kalima kaaka ende yao kanene bete ondo kana kende kimaya kutu nende neno kauka kala kaya nanga kaibungu akabungula mwa loss of your mold ingi ekwani ya couple na kala kama machine kila kingi nuenda ai kala wisise kama machine ukesede neka tune wo ingi na ingi wesede ya kilebinda walima kiwango cha kweba niwe anania ondo kana kaende na kwena. Asante. Ondo watu ya kuopi Kenya kwa itina hata ina mbokiya. Ndio ni dalili sio ila musei wa ile tenda isisi ya kwa mwana. Peo ndo musei ndo ngaila kama kana mano kweba. Mwana mbe aila mbe aiwa ebu ne kwanya. Ya au binadamu. Wakana ke ebu ne kwanya nikega. So onakasi yawa nikaelemba kaiwa. So ikabika wakaliana musei ona akunania kindu kana kayu benduka anena kayu benduka kayu bingwa meto isuni ishara ya kana kweka to mendo akena dena wako kila kingi tukabaona ni kana kasela wako nena kana kusela wako nena ni ishara ya kwamba nikatoa mendo akena dena wako ope madinange matoma kuselesia kunenya denonge tuita autism kana hyperactivity disorders siasiana isui nene ya wamonona ataalamu ma speech easy to nene so you delay isu imane autism isu ni tona kwate delay ya unene na ndo again its impact on brain activity kana ndo kana ke ukwati asia kaiko anela deficit ya ukwati kwa manatene na to interview miseli akana tu nikateleka museye go on lookout kana eva kana kedingweke na ila risk factors na weta museye la bia concerned na ame hakikisha kana kadimwa nikanama na kana kuona ngwabe kadena kangi tiko mikwebe kwede na wako nondo uteli webo ukunikili webo na saa kuwebo kwa museye kese kala musiye akana kasele wa unena atwike nikana ka lo deaf school kai katono tedeka na kainena tasiana ile. Asante. Tuimino kelelia daktari niki itu iketa routine wewe nitakidhi kila kana Kenya kasi yawa kakunikelo to na to sia mobia na mundu ndo ukwati strategic plan ya Ministry of Health kana mobia wa wima wa mei Kenya tekwa chikana tebiki yaku ndo serikali kuno yo implement ya sindoi website ya kila hospitali dina ataalamu maudima kana makunekela mato na hii machine si aukunekeli website ya neto abikia kiwango kiwi na neto toa mapeka or universal screening eka targeted screening universal ni la website ya yu kila kana kayuma hospitali kasi yawa nikadima
kwa utero atina kiwango kitu kwamba tutona bekale lakini nondo ama de na mafandi ma serikali ukesema maiko wa ila mashine na hata alama ina train wa meanite wesede atyo china lakini probably kiwango kiu ma kama ndo azuke sede yani tutona kwa universal screening kana kila kana kasi ya Wakenya wesede kapi kwa kiu kiwa kitona utedia ndito na tuola moyo wasiana kwa asie def katika ndito kwa kila kibata hakikisha kana kagunekeiwa tene nikanawe sasa kaina sele wendo ngwatia namba yakwa ni noti monza itatu ina ile tandatu monza 0777 422 667 wako na namba suka ngwatia. Asante daktari ino ndo auka na utwelesya na indi ni kwa tekelamu fine wewa kila wale to sisi kwa mwana waku ne kana wiki ndenda the nosu na indi with a wilsio kila serikali ya county baadhi ya Kenya wiki kana ni yake wala nyosu kila kana ko ndeka sia wakayuma hospitali ka kunikula kana matume sawa na indi na ituta community twesa uko manana kana takau na kana engetwa kaindo ka utethe sia kwiwa tuikambie la stigma ko katheke ya ni kwitha kiwiki ndo kitaile tena ikituma ciana isu imwe ciwa yemena na yona si tofauti na langi tusiende na tuitethesie ni kana withio nacio ni ciekala thayo ula wailite tando langi nyani to Robert Mutuku na indi etho wene kulio kana woni kwenda tunanisia thini wa kilungi cha uiti tumie kwisela ile tukenda imwe 5 ambia na ndeto uiti Tiwanesa.